Upo. Kidding? Kidding? Kidding ka talaga. Kidding ka talaga. Good morning. Good morning. Sige na. Papa Lord. Thank you. Tibiyag. Ngayon pa ayo. Impaayo. Kada kami. Kada kami. Thank you, Met. Blessing. Ngayon pa ayo. Kada kami. Pakawanem. Tibasol ni. Kastamet. Tarabayan na kami. Hindi na kami baybayan. Iyadayo na kami kisakit. Tidakes. Intigad. Kastamit. Titukso. Ken. COVID-19. Papa Lord. Sapay la kuma. Tama po kawen. Mapukawen. Tisakit. Na COVID. Tapno. Makita kon. Ni Ate Kylie. Hindi na kami baybayan. Ite entero. Pamilyami. Kastamit. Dagiti. Gagayime. Ang lalalo. Ni Mama Tess. Ni Papa Ayo. Ni Mama Lin. Ni Mama Lin. Agkiling ka ah. Ni Mama Lin. Ni Papa Re Ije Biyahe. Sapay la kuma. Tama kaawi din. Ni Mama Jean. Ni Nanay Linang. Ni Tatay Ingo. Ni Tito Mano. Ni Ate Kylie. Ni Nanay Turyang. Ni Tita Jenny. Ito na nga. Kidding ka ah. Ni Lola Hilda. Ni Lolo Erning. Kidding ka ah. Kenti amin. Apamilyami. Ligayimi. Ken itilubong. Agyaman kami ama. Kailan ko ma? Kanayon na kami. Na kami. Abanbantayan. Abanbantayan. Sapay la ko ma. Masurot. Ipagayatan nyo. Hindi naganti anak yo. Ani Jesus Christ. Amen. In the name of the Father. Saan na the name of the Father natin? Hina. In the name of the Father. Hina. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, Papa Lord.
Thank you, Papa Lord. I love you, Papa Lord. Kiss ko, Lord.